Play P Baro, ni Pidang Subhai P Shakatup Kubor Mentaga Janmit, Schwaban Pa Shiki Kubor, Gina Pechwa Yikimat Pakongsan. Menteri Rangbadu Kari Ula Ong Baka Rinsan Jingrake Yaka Mera Yuva Bharat Jongkari on Sapanlong Haka Laipui Tarik Urisau Kum Kadak Banrake Yaka Lingko Snika Jong Sardar Patil on Penkut Yaka Azadi Ka Amrit Mahotsaf Lasni Baar. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi Ulaya Kren Shapang Kalong Kaman Hakapang Sepni Jong Kadauba Asia Badu President Kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi Ulapen Pau Bakari Kasngaukia Yaka Jingja Hapden ke Israel Bat Palestine. Kasorkar Meghalaya ka rating ban pinyo yaka geographical indication tag na kabenta ki mar walapen mi na uksay rindia ha ka jilla ong u nong mi kmat kanong po uba mineral bonds in. Bat penliam ka Shillong Lajong FC yaka North East United FC ha ka limpong ilekai ban play yaka Maulangwir Football Invitation Tournament 8,000 arpulai apusaw. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi mintagasngi ulaong baka jingpenkut yaka Amrit Kalash Yatra kanlong ha Delhi Kartavya Path haka laiphui tarik minta ubunai. Haba ay jingkren Kari haka program jong u kaman ki bat lengba ka Akashvani Modi ulaong baka khendaw ka balalum na kelleng ki dong jong Kari hapo ka Amrit Kalash Yatra minta kalapoy ha Delhi. Ulaong ba yakini ki khendaw an sabu shijaka tangha uwe ukhiu khendaw lane Bharat Kalash upahe bat ya ka Amrit Vatika on sate ha Delhi. Menteri Rangbadu Kari ulaong bakan longkum kadak sa kinmau ya ka Amrit Mahotsaf ha ka jaka pedeng jong kanong ba kari. Ka azadi ka Amrit Mahotsaf ka balaya lenti menta kumba arts nem shiteng AA ha keleng kari kan kut no ha ka laiphui tarik menta ubnai. Hagani ka sngi kari kan rakhe yaka lengkhu sngi kha jong Sardar Vallabhbhai Patel bala tip kum u Iron Man. Menteri Rangbadu Kari ulapan tip bhaya ka nongrim bala seng yakani ka kenhon jong kari ka Mera Yuva Bharat ansa penbana hakani ka jing rakhi. 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। Menteri Rangbadu Kari India Narendra Modi ulaya phaliu jingmut halor ka jinglong jingman ba minta hakapang sepni jong kadaw ba Asia ringkat ka jingay jingmut na kabenta ka nigathan bar ka perthai bar u President Kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi. Haka jingakren lengba ka phone hinnin ka sngi kini ki arngot kinoyalam ka ri kilapen paw ya jing sngaw no men sim shapang ki kamle no ki kampen triem bat ka jingdo no ki riu pat ba ya la ka jingim. Menteri Rangbadu Kari ulapan paw ya ka nongrim jong Kari India ha ka bayadei bat ka jinga ka ja hapdeng Kari Israel bat ka Palestine. Daga jingtmu ban pin paw perthai ya ka sap ka phong jong kinong than jan ha ka jilla khamtam ha ka them Ribhoi district ka badai ka nong pin mi babun tam ya ki jan rindia ha ka than ka Weaver Service Center ha Guwahati ka lapenlong ya ka district handloom expo Tana Bana pasan sni linter ya ka ne ka yaw lapli perda ha ka sni tho ding daw MLA ka nong po uba mineral bonds em Hamadan NSCA pahams em Nalor kinong thanjan nakajala Meghalaya kinong shna jingshna dakikti nakajala Assam but Sikkim ru kila shimbenta hakane ka program kaba pin inam yakurukom than but ki jan baki than haba ajin kran hakane ka program uba mineral bonds em ulaya ro yaka Weaver Service Center halor ka jingpan long yakum kane ka yaw Ribhoi district Ulakadaw baka sarkar klay tray lang ban pinyo ya ka geographical indication GI tag nagabenta kiniki mar bala pinmi na uksay rindia. Ya ki nong than ki bi ki jum. Ndei ta ki nong thang jan. Nong than jan rindia handri
kinong tanya kini kitiar ke belaban mi kutan mula kini jeng penbu internet decoration lagi ding lagi si prepare ki pla bat kum ta ter ki non lang hang ni bat ngis ngokemen bakum gani ka program lala ban organize hang ni hapo nongpo na ka benta ban pen i ki sap ki phong ki jong Ka Meghalaya Human Rights Commission haka jingetre lang bat kakyang nang ba Government College Jowai kalapanlong ya ka program ay jingpin shai halor ka hok long brio man brio lani ka human rights hakyang nang ba Government College Auditorium haka sngi tho ding jong katayo haka ni ka program la saki ya ka jingadan lang jong MLA ka Jowai uba wailat miki shilla kumukwangsan rengkat udkhot ka Meghalaya Human Rights Commission ubi giri ubala ay ya ka jingkren bakongsan uba shilla ka jingkren jong ulapan pau ya ka jing snokyamen sim chapang ka jingbuon jong ki rinsan social media bakintop ya ka WhatsApp Instagram bat Facebook haka bakila jingtip kilya la lud haba kadaw pat ba baro kila jingtip kilong ki bashisha ula banjur ba ki brio ki don kam ban long ki ba husyar bat ban day ban shushim rai khlem dayo ya ka jingtip ka bashisha There are so many universities are coming up online. That is the WhatsApp, Facebook, Instagram, and so on. Where there are so many information are coming. I'm not saying that they are all wrong, but at the same time, they are not all right. Kalimpong penhaper da ya kajing ai jinghikai computer bat kayo kamyo jamban riu benai lenter na kabenta kitu giba matla bat baduna kabor yo ila penlong ha Bethany Society hinnin kasni komba khat sangot ki khna pule kila pendap ya kani kajing shahikai ban riu benai habeshim benta ha gatai kasni kumukongsan u Director General ka North East Center for Technology and Reach u Dr. Arun Kumar Sharma ulakintu ya ki seng 3 months ngobha bakin pershang banwan ra shu ya ki brio banyo jingmantoy lengba kani kajing hikai Ka Central Executive Committee ka All Jaintia Master Roll Workers and Labour Union kalapanlong ya ka program pinshai patba hajowai ha ka arpinyo trik mintau benai. Kani ka program ka phai khmat banwanra ya ka jingpes ngo thu shapangki kam thombor prasha ya ki kinthei par ka jingkerni ya udrok. Balayo iru ya ka jingwan ya shimenta jong ki nong trai Master Roll na rilum Jaintia bat ki steng longkmi na kaleng kishnong bat ki dong jong ka sor jowai. Ya kani ka program lapanya da ikong Lucy Ksu ibadai I manager jongka One Stop Center Sabah Muswang bat I Dr. J.N. Shulai Director MCSWA ibalongkom I Rio Shampang Lepin shai ru halor kini ki artli ki mat ki bakong san ki balakta jorya ki longkami bat ki kinthai khanna ikong Ksu haba ajingkren ilamat phang halor ka jing nang ki jongki kam thombor prasha ya ki kinthai Jadi kekerai, bunga kelama in general, mulai dari tahun itu kami kekerai, bunga di cek kekerai dua, ikiti. Henry ini kesini, ukelam dua kekerai dan kita yang tak, kau kita tak. Kiri kita juga percaya ke an juga, tekan ke an juga cak lek lemah juga, cak banding kita tak. Hakaway na kajingele kai football ka ba internet ka balalong hashnong maulangwer ka bahap hamaw karwat subdivision ha Southwest Khasi Hills ka Shillong Lajong FC ka lapinrem no ya ka North East United FC da iwe la not naro basdang kajingele kai la sakhi ba ka Shillong Lajong ka kham klan banya ka North East United ya kani ka shiko la thep da usamla warajiet kinsai ringklem ha ka class step jong kajingele kai ya kani kajingele kai lapinlong kum ka jing play ya ka 16th maulangwer football invitation tournament Arajar Arpulai Arpusaw kabalapan long da Kamau Langwer Sports Club ha Rowell Lingdo Stadium hinnin kasngi u president ka seng VPP bat uba longru MLA ka nongkrem uba Arden Miller Masayomoy ulay shimbenta hakani kasngi I'm sure that this tournament will be able to give a big push and motivate our youth with talents to be more serious in their efforts to achieve what they
what they aspire for in life. Mentapat nginapet ya kajing long jingman kasun beneng. Kajing shit kalong R.R. degree Celsius pa kajing kriat kalong katway point kendai degree Celsius. Kajing ngam kahaw-haw kalong inrip huway na kashispa men step bat nyop huway na kashispa jan miet. Kajing hap slap kalong 0.1 mm. Kan omdon kajing hap slap hasilong. Shuaban poy siya kabakot jong katup kubor nginapet sa shisi niya kimat pakongsan. Menteri Rangba Duk Kari Ulaong Bakarinsan Jing Rakhe ya kamera Yuva Bharat Jong Kari on sepenong hakalai pui tarik Urisau kum kadak ban Rakhe ya ka lingku sngikha Jong Sardar Patel on penkut ya ka azadi ka Amrit Mahotsav lasmi baat. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulaya kren shapang kalong kaman ha kapang sepmi Jong kadauba Asia bat Presiden Kari Egypt Abdel Fattah el-Sisi Ulapan pau bakari kasngokya ya kajingja hapdeng ke Israel dan Palestine. Kasorkar Meghalaya katrating ban pinyo ya ka geographical indication tag na kabenta kimar balapan mi na uksay rindia ha kajila ong unong mi kmat kanong po uba mineral bonds iyan. Bat penliam ka Shillong Lajong FC ya ka North East United FC ha ka Limpong Yelekay ban pli ya ka Mau Langwir Football Invitation Tournament arajar atlay arpsaw. Te parlok katung ila poy siya kapagkod jong katup kubor jong imentaga janmiet hado bengini ya siyang biyang lasay kasingi kublay pi baro. Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad?